hadin gajing penilekai hagi babun telikiwan. Naru pasdang jong ke tournament, mentakas ngi nagliang ki arngut ki siparlok ki badak senong Saidan Haribhoi District, ki bakentup miau samla Tebor Nongrum, baru samla Lamprang Riatam, ki lalaban penhap perdano, ya ka football tournament Hamadan senong Saidan, kabala sedang nadu ka arpa paratrik urumpang, arajar arpsan. Kum gajing ai mensi me kino penia jong ke football tournament, hagane sengi penkod, lawan ban penhap perdano ya kene ke lempung ilekai football, da uba ransom sutenga, ubadi co-chairman jong ke MIDC ke Sorkar Jela, hagajing idon lang jong orang basenong ke senong Saidan, uba IK Lapang, nang ta uba Rocky Kela, ubadi chairman jong ke Umsning Town Dorbar, lembat kiwe-kiwe kiri orang ba jong ke senong. Ki nong penia kila penlong ya ki arteli ki jing ilekai hagane sengi, kata ka jing ilekai bani kini ya ke third place, bat ka jing ilekai bani kini ya ke nam ladu, hagajing ilekai bani kini ya ke third place. Kepaham sikan kalau jawab persya ya ke Saidan dan Shikol Lanot. Haba paipat sya ke jingi lekai bani kini ikan am ladu. Kalau long hapa dengan last king persya ya ke kurmaring. Ka jingi lekai kalau long kebaik haj bat kebaik tenat bah. Namar kirangi lekai na kini ki artel gi kunhun kila sei la ke bor kesor ban peni ya la ke sap ke pong. Bat ru ban yo tap ya ke kol. Henry Kim Syam lala ban tap ya ke kol. Nadu ke kelas tap bat hadu ke kelamit. Nakaliang jong referee kila pelong no da ke jingi shoot tie breaker. Hagane ke jing shoot tie berikar pan, ke last king kala penrem no ya ke kurmaring, bat lengba kene ke jing job, ke last king kala yora ya ke nam ladu, bat ra ya ke song pisa ke ba arpo hajar tengka, rengkat ke trofi, bat ke kurmaring kum ke kenhun ke bawan baar, kala yo ban ra ya ke song pisa ke ba shipo hajar tengka, rengkat bat ke trofi. Ban ai musim syushu ya girangi lekai ki balai lekai bah, nakilang kinong penya kil airu da ke kusnam shimet, kum ka best goalkeeper, ke balai yora da u Aiban Karshan Lor, bat ke best player, Kabala yora da Peter Maring.
arteli ki tim khamtam ka kurmaring bakum juro ya ka lasking ka badai na ka shnong gila pois ka final hagani ka tournament bad hagani ka por na kaliang ka jonga nga kitbok kenwian ya bi arteli ki tim pa pinile kai bha hagani ka final menta bad ke bile kai bha hi kinong job hagani ka tournament bala peniai da two friends kumjuru ki referee jongi ki officials ki peniai ya kani ke jingil kai kani ke jangi ngai ku play fi baro hagani ka por da kalian ke jonga mar ke jingdon re ke jong pi kum ki officials kapan long ya ka tournament bahkan long ka bayat bet ya rinti bahkan long ru ka bayat tanah tidak kalian ka jonga hagani ka por ngakua ban pen pau kam tam ya ke two friends ke peniat ya kani ka tournament ba pi pidon ya kani ka mensin ban ganti ulam ya ke jingil kai kam tam sa kani ka than ke bayat ke jongi ka than ri boy ko bolo ong mentan dei ba bayasan lang ho shisha ni I hakini kisnam ibala let no ka jingkiu jong ke jingil kai football hakini ka than ke bayat ke jongi ban menchua hakini kisnam ki ba men kham menchua ni se yo skong ngem ju yo skong ba ki player na kaniga them ri boy ki ban mi ban ye kai hakini ki rensan ki ba kham hajrong Henry hakini ki kendiat snam men hakini ki kendiat snam ni I ba ki ba bon ki ni samla na ka thanya ri boy ki ba don ga sap ka pong ki la yele se ki benta ki ba kam hakmat nagini ki tournament ki bala peniat daga MFA ki bala peniat daga SSA berkumta ter baringi iru ban naga nega thanya ri boy ke jongi ki la donro ki samla ki bala mikmat ki ba ile na ki klok ki ba kam shakmat kala jong berkumta ter ni iya ga nega por naga liang ke jongi kam tam dam ta ki two friends ka pi don dia ga nega mensin ban gentil ya ga jingile kai ha ga nega thanya ki jongi kermen skam ba pinang teng ya kadika kam ka babaha ka ba nakaliya ka jong si parlo pinang ya teng ya kadika kam ba nagantiu ya ki khon samla jong kadika family boy ka ba ki jongi ba makiru kinang la ba ni le kai pha ha kini kilampung ki ba per kam tam ha ka football tin nakaliya ka jong ha kadika por sin nga ai kumplay ya kini ki two friends ki ba priya ni kadika tournament leu na ya ka khu pi hake jingem ke jong pi ko man lagasni nang ai train nam tak ne ka kam ka ba ba kum juro nag manta kini ki team ka last king ba kum ju nag manta ka kurmaring ka la poi siga final ga ni janmin piru yele kai pha yele na ki jing e long ki ba don ka discipline hake jing yele kai ke jong pi la na ga de hamadan la de sabar jong ka badan ba pin maintain ya ka discipline hake jingem ke jong pi kini kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop punhau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar drumnyo Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai ndru iwe arnyo lai